YouTube kanal Geography Now ima za cilj da svoje korisnike upozna sa cijelim svetom, i to po alfabetnom redu. Kako se epizoda o Srbiji našla u samom vrhu trendinga, saznaćete u narednim minutima. Ivan Đurović je rođen u Americi, ali već njegovo ime pokazuje da korene vuče iz naše Srbije. Njegovi roditelji 71. godine preselili su se u SAD, što je bilo pogodno tle za učenje i razvoj njegove hollywoodske karijere. Moj plan za osvajanje Hollywooda. Baš mi se sviđa kako to zvuči. To nije trka, više je maraton. Kad imaš ljubav prema tvoj posao koji radiš, ne postoji prepreka na putom tvoj uspeh. Za mene je uspeh da radim ono što volim i da volim ono što radim. Moj savjetnik i moj uzor u moj životu je moj deda, akademski slikar Petar Mladenović, koji ima 97 godina i još aktivno slika. There is my 95-year-old grandfather who still is painting, Petar Mladenović. Jednom sam ga pitao kada ćeš u penziju i još do dan danas pamtim njegov odgovor. On meni rekao, prestanem ću da radim onda kad umrem. Prošle godine sam imao priliku da glumim u američki serije SEAL Team na CBS, koji je snimljen u Beogradu gde sam radio sa srpskih glumaca. Raditi sa kolegama u Beogradu je bilo veliko zadovoljstvo. Volio bi jedan dan da snimim svoj film u Srbiju, jer Beograd ima divne lokacije i odlične glumačke ekipe. Za Ivana je svet čuo kada se pojavio na YouTube-u u epizodi emisije Geography Now, koja je za cilj imala da predstavi Srbiju. Ivan je to tako dobro uradio da je emisija došla čak do 16. mesta na trendingu. A evo kako je do samog snimanja došlo. Paul i ja smo išli u gimnaziju u Chicagu. I nakon dugi niz godina smo se slučajno sreli u teretanu u Los Angeles. On se setio da sam srpsko proleka i predložio da snimimo epizodu od Srbiju za Geography Now. Od rađanja sam dolazio svakog leta u Srbiju, osim ovo leta zbog nemogućnosti putovanja zbog COVID-a. Fun fact, did you know James Bond was based on a Serbian guy? A šta je to što Ivanu nedostaje u Americi, sve dok se ponovo ne vrati u Srbiju? Ja bi ponao sve da mogu, ali uglavnom domaća rakija i kafu. Ali često sanjam od burek i jogurt i ćevapi. Srbija u nekoliko reči. Srbija je život. Svaki put se vratim ispunjen sam lepom energijom o druženje sa divnim ljudima. Srbija je ljubav, Srbija je ljudi, Srbija je hrana. Thanks so much. I'm Ivan Đurović in Los Angeles. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!